Tiphathimandla tihlola timoto letime emigceni lemitse njengoba sonyukile umthamo wetimoto kulomgwaqo. Kunetinhlelo letibekiwe ekuqinisekisa ukuthi emaloli netimoto letincane etisebenzisa umgwaqo lohlukene. Ngekusho kwetiphathimandla teleligede, tingetulu kwetinkulungwane tisitfupha timoto letihlolwako ngelilanga. Letinombolo kulindeleke ukuthi tikhule. Remember, daily we're dealing with between 2006 and 3000. For the past 3 days, I can confess that the numbers we're dealing between 4006 and 4008, we are moving close towards 5,000 per day. However, we also anticipate that on the 24th or the 23rd, prior to Christmas Day, the numbers that will be picking up will be processing between 7,000 and 8,000 traveling. Noma kuhlola kwetincwadzi talabangena kule live kuhamba kahle. Labayeveni laseMozambique batfola amatima njengoba kufanele bemesikhathi lesidze ngaphambi kokuthi bafike etindzaweni labaya kuto. Asihanga sibambelelwa lapha ePontakele. So asazi phambili ukuthi kunjani because bayibona nawe line ukuthi kunjani lapha ma asazi phambili. Kulandzela umthetho wokuvikela iCovid-19, sikhathi sokuhlola kwebantfu sincishisiwe saba mizuzu lengemashumi lamatsatfu.